dam hamo hong hi kulanga thoni li kong pang thar rangai ti ding in kanin som than ha mai hung thabor kasi Kidim kopi SSPC ralka panhi shyamnam he PDF zolan sin a ani fon chiram tidim kopi a umhuna kwarmi SSPC ralka pol chung in lens koparal pakhat le ralka pakhat chu an shyamnam pol he ZFU PDF zolan sin a ani fon kong chim brotherhood chung tal people different for zolan ni October ni hi zan a thongan than October ni khata khan tirim khopi I a ummi khalaya zanhi somrukwa battalion in lens corporal yingi shwe kumsom thumpa sauri le ralka khancho tu kumkole kumhi di in SSPC ralka pati chu an shyamnam pol he PDF zolan sin a anjak ifon khalaya zanhi somrukwa battalion a battalion commander tal in atangri mi SSPC ralka di laksong achana umlewa hin mizapi sin a rakli fondi ding in kanin som ha tia people different for zolan ni anthani a anlak dar chi chin ka chin rakhain tal in alochiana murampol a shamkan bulai I dauthannak thazang kan thon tar lai tia NUG ni chiram ka chiram kul le rakhain rampol tal in alochiana murampol a shamkan bulai I SSPC ral kap nol ngay nak thalo daw in pau daw thlemnak thazang kan thon tar chin lai tia NUG chawza phim chon nak lei ngandam nak bunchi zong asi I ramkom bunchi zong asi mi Dr. Zoe Soni achim October ni thum a NUG chawza thongzam nak pakhat asi mi Public Voice TV ni interview antuana kha atu bantuk in achim hi asi atu chu aluat nak hunma atamngai chang rakhain chin kachin chianram kul chaklai karan ni karan ram kul le sagai magwe mandale ram than chung zong a aluat nak ram pol atamngai chang chu aluat chia nak hunma pola chun shamkan bulai I betak te in dau chan nak thazang hi kan thon tar chin lai Pezul in hai kan fon kho nak ma kan torel lai hi ram pol I chin thak mi zot khal mi le leitang in achuak mi thilman sungpol in kan hu mi chowa pol chu daw khan nak adot khatta karhan nak cha a kan han lai tia Dr. Zoe Soni achim atu I NUG chawza le daw khan nak shamtai phunha ni kan hum hak mi hmuram pol ni hin Malaysia ram atia deng chang chu hmuram pola chun tol chung shamtai phunha ni alam kip in chowa an kol hol I Fante in tangka an hukho nak ma ane suam choma kau ram in pa na ni an kan bok ma sise bom lau zonga sise hi daw than nak hi adong tiang pezul in kan kalpi lai ti hi chim kadu kau atu pau daw than naka hin apakhat naka tol chungmi ni zukmi si le talpi mi si hi abepi bik mi asi daw than nak chan chung a thate in ubadi sauri ukshwe na kalpi kho le ko khal ngai ral kho zong hi abepi tuk phone chun lungrol nak zong hi abepi bik mi asi I daw than nak shamtai phunha male ma kar a imu thiam nak khatla khat kar a iu pat nak a I lungrol te in kan ha a her tuk atu I kan lung arwal kho lau a chun zetik ada lungrol nak a kho lai ti hi behel nak to kadu I lungrol nak a kho nak nga zong for fial kan du phone ha atu hi tlang chung shamtai phu lak le tol chung shamtai phu di lak kani phone tom a her leo chan asi I lungrol te in phun khat pa ral kan dau ti ha a her leo chan zong asi tia NUG chawza phim chon nak le ngandam nak bunchi zong asi I ram kau bunchi zong asi mi Dr. Zoe Soni chun achim NUG chawza chu chimram chawza ICNCC le chimradar hotel in chimram daw khan nak shamtlai phunha he hunkhat le a rianan 20 choma I phim chon nak le ngandam nak kong zong a rianan 20 liao asi tia kan thai Malaysia a chingra zam kong chei mai nak an ngai
Malaysia ram Kuala Lumpur khopi a ACRCRC daile FRO torel nak in ramkip I a ummi chinmi phun shwaitu na le Malaysia I a ummi biaknak le shwaitu na chu October ni khat in ni tiang chira zam kong chekmai nak Chin consultation meeting an ngai kong Alliance of Chin Refugee ACR ni October ni thum a an than abepi big in kan chekmai mi chu Atulio I bom na kan mu mi atlom chinlang bang mi kong a UNHCR acho changning pole chira zampong a apichwa kol in remding pol he petlai in asi chupin a lungtling na kan nei mi pol chu UNHCR pi zul in kamvaton I kan chek mai pi chutam beru anak a chun UK in seya Jeremy Hoingpangsle USA in Dr. Rodinga Zong Anital Khove Chupin a USA in BACIE CEO Aton Leomi, Mr. Elisa Vani, BGA in Seya Van Kiole, Canada in Seya Plateau, Bandung Mangzoni online in Ankanpal PBE, Kanijay Mainha hi Asidia, Alliance of Chin Refugee ACR mi Anthanmi a Anlang Tauchi, Malaysia Rama Hin Chin mi Thongsom Red Ling and I. Minung thongkul leng mi razam sina kat net lai itu liao chu ching razam hatal in Malaysia I aum mi memar razam ha chu khoming lau in nanumti in Malaysia palik ni fatin ti ok in ankol ha I lai atong mi ankom ti lau lai atong mi phalak a thong in achuak mi cheu khat chu memar ram a ankot than ha tia thai si Hakan peng lungsing kol nak mun pakhat a leimit nak achuak I athi mi li hliam tor mi an kachir ram ko hakan peng mosisa khopong I lungsing kol nak mun pakhat a October ni thum Zinglei swimya lam pakwa le chiu shonga khan leimit nak chuak I pa pakhat anun nak adiam kong le minung pakhat ni hliam ha tuar kong kachin thonglak nak shampi ni anchim lungman sung an kor na leo pi a lemin na kachua hi asi I kumsonga shong asimi pa pakhachu makhate a anun na kaliam sun minung pakhat ni kliam ha fangai in atwar I sizung a ankal pi chol alung afim wa halau tia kachin thong lak na shrampi ni chun anchim phakan peng chung I a ummi lungman sung kol na punpola hin kumfatin lemin na kachuak I Nunak liam mi li liam ma tuar mi an plom ti lau aluan chia October ni khasonga khan nammo khwa I a ummi lungman sungkol na khun pakhat a kachin ral ka phiang I ni ral ka plakding in mian vot ha liau a azan mi pa pakhat chu chengpalang in atla I anun nak aliam tia kachin thonglak nak shampi sin in thai si Hian alili SSPC chu October tlachung a Bomberu nak an nei than lai 1027 operation leo a tang ral ka tian alili tangti phanha mi ka dau in an lak ni nang chu le chawme khopi chu tian ali ni an song no a SSPC ral ka phe Bomberu nak nei than ani pim kong tian ali in chim nak mo ngei tu loye uni October ni thum a achim Alwan chia agot kolesori a khan taluk lorel nak in taluk ram kumin khopi a SSPC ral ka ple TNLA tomberwa nak an ngai I TNLA ni chawme li tibo khopi kan ingek na lai antina in SSPC ral ka ni mantong li nan sang khopi zong an hal chi na cha a anrak ichei mai khoti lau tia thai si TNLA in chimnak no ngei tu loye uni chun October thachunga hin tomberua na kan ngai chan lai asena in kan che mai ding mi kong le ani chan kong tu chu dikhleu in chim ok athari lau chunglei ni fiangte in an kan chim ri lau tia achim 1027 operation lewa khan TNLA le tang thi phna ni sharam ko chak lai naw chu ti bo chau me nan sa main long mo mai man tong namatu ku khai nan kha mai ngo le mandale ram than mogo khopi ti in khopi khai ni chu ka dau in anla kho I July ni hle ruk a naw chu khopi le
October ni ni a chawme khopi ti in khopi pani chu SSPC ral ka pol ni an la kho than I an hum ha kho than tia thai si KIA ni nuan pilprak mi sakhan pathum an la kho than SSPC somnga liang an thi Kachin ramkul bamo khopi la ka daw na ka KIA li tangti phonha ni nuan piltak mi sakhan che khachu October ni khata ka daw in an la kho than kong KIA ral pai thonglak nak shampi ni October ni ni zan a an chim September kulali a bamo khopi I a ummi Tongmai sakhan shwepita sakhan le KBC khrifa biak inchu SSPC ral kapol ni punhi in an lu no I an ka na cha a KIA le tangti phonha ni nuan piltak na tia thai si KIA le tangti phonha ni nukan piltak mi chu sakhan pathum chu October ni ni Zinglei sanga khan KIA tangti phonha ni camping te in kan la kho than na chuka daw na ka chun SSPC ral kap somnga liang an thi I liam ha tor mi song an tam ngai tia KIA ral phai thonglak nak shampi ni chun achim bamo khopi la ka daw nak chu aliam chia thongni kulali December khathok in KIA le tangthi phunha ni an kalpi I kapni kar ka daw nak afak tia thai si Ngapi peng na yi kang ka daw nak in Assam ni SSPC kulasari PRE magwe ni an tlai na I thate in an zau khan na magwe ram than ngapi peng an badan lampi chung I a ummi na yi kan sakhan la ka daw nak in Assam mi SSPC ral ka kulasari chu to chung shem tai phunha ni an tlai na kong People Revolution Alliance PRE magwe ni October ni ni zan a an than daw thlan nak shem tai phukom ha cha a ral kong hi petlai in le cholet na kong hi petlai in a be pi tuk mi nga phe peng am badan lampi le pateng mong ywa lampi chung I in thuna khwar mi SSPC ral ka pol chu daw thlan nak shem tai tang thi phunha ni kan ka nga chuka daw nak a chun am padan lampi chung I a ummi na ye kan sakhan in Assam mi SSPC ral kap kulasari kan tlai na tia PRE magwe ni an lang ter PRE magwe in chimnak no ngai tu zong ni kan tlai mi na SSPC ral kap kulasari chu thate in kan zau khan na July thachung le September thachunga khan kan tlai na hi a si I division somkwa kwatang I a ummi SSPC ral kapol le sakra kha thaisori tang I a ummi SSPC ral ka pol an sin na kan tlai mi na laka hin an boi de pol tu chu ani tallo bia kan hal na tika atam de chu sham in ral ka pa lutara tong mi an si I ral ka phunglam abwar mi ani tallo ka daw na riaw a shem nam chia in a mi song ani tal atari mi SSPC ral ka chung tol vel te song daw thlan na shem tlai phunha sin a pe tlai na tua ulo Visa pisin a ifan chamha u tia Mandalay Free Press Media a achim chupin a magweram thanle rakhain ramkul petlai nak ambadan lampi chung I a ummi SSPC ral kap sakhan lak a angan bik asimi na yi kan sakhan pongkam a ummi a pho sakhan pol chu rakhain ral kap I le tangthi phunha ni alwan chia nitlom pala khan ka daw in an la kho na I na yi kan sakhan zong pe zul in an pul tia PRE magwe in chimnak no ngai tu ni chun a chim chap Kukhan khopi a ngak chenu pakhat a ngong a nam a nak ma he a ruak in an mu Rang ral ka PSLF tian aleni an hum hak ni siaram kul chak lei kukhan khopi a siang in atin ni ngak chenu pakhat chu a ngong a nam a nak ma he a ruak in an mu pong pol chumi ni an chim October ni Zinglei Swimia lam pathum na cheu tok a kukhan khopi number paryasang I khusami kumre shong asemi siang ngak chenu te pakhat chu
siang in atin leo a nam in tha atong tia thai si kauti tuknak hun li mengria sangpong a ruak in an mu hi a si chuka shrong chu ri thai si bingatong mi an tamngai nak mun zong a si peluk pa pakhat mi ngak sinu ruak chu a mu I hring tu a pasin a avachim chun chuka mun in minung phan hi an kal liao zong a mu na kong peluk ram mi pa ni chun achim hak chenu te chu a hong a nama nak ma he arak thi tia thil sining a thei mi pa pakhat ni shwepi mi news a achim hak chenu te a thatu chu an tlai khori lo I tian ali padik pol ni pezul in thathlai nak in to cho ma tian ali mi ko khain khopi a hnum hak nu a atu hi a voi khat nak ngak chia tha lai non nak a a si tia tol chungmi ni an chim Katim bawr that chung a Katim pakhatel in SSPC chungkal somsari dem nida pisin a anit pon Yamaram hunke pa thonghi kulanga Katim bawr that chung longa khan Katim pakhatel in SSPC World Cup chungkal somrukle chu nida pisin a anit pon kong NUG chawza wingin na hunche zungni October ni thum a an khan September Pachunglong a Sham in Ralgapa Lutar Tongmi, Itu Sit Sunga Sildi, Palik Pakhat, Ketim Pakhat, Sergeant Pakhat de Ralgapa Reti in, FFPC Sungal Sumrukya Chu Nihati Sin a Anitfon, Tusung a Shem Nam Hi Afan Ni Mining Viet NCE, MA1 Sun Tekat, MA3 Zun Li, Kuche Bom Sumruk Thum, Lepum Ni Bom Pati Le, Kwan Fang Venga Song Kwaling Song Ani Kan Shi Sham in SSPC Ralgapa Litara Tongi Natal in Mida Pisin a Ifon Adu ni SSPC Ralgap Sengkal Vilteni Nanum Nakun He Ane Nak Viki a Umni Dokhan Nak Shamshai Funha Sing a Alan Nak Viki Kay Nak Tuatsang I Pia NUG Tawza Rungin Nak Bunchi Zongni Antani a Anlang Tau Chi Opo Benkado Naka SSPC Ralka Pasarvi Anki Chemnan Vimatil Song DDF ni Anla Paguram Chan Opo Ben Soko Benkwa A Lalam Sel in Alif SSPC Ralka Polso Polso Shem Kai Tampipu ni Ankata I Boili Tiang Ankata Sa A SSPC Ralka Pasarvi Anki Kong Mayawadi Pengkong Paka Pani October ni Fuma Anthan Kajimba ni Somtuma Opo Kopi in Joko Pengkwa A Lalam Sial in Aligi SSPC Ralka Tazang Bakat Liang Chu Hos Mushan Kai Kamchit Puli Antubha I October ni Kharza Shinya Lam Pakwat Yang Khan Company Kal Kadaw Na Puli Achwak Chukadaw Na Achin SSPC Ralka Pasili GE Shamnam Lui Chu Li Zim Versong Langchi Fulpan Ni Anlakchi Ko Dia Chi Kapli Kal Kadaw Na Kachun SSPC Ral Katlay In Achini Li Liamha Tuarmi Antam Ngai Sangsa A SSPC Ral Kapul Chu Ofo Koti A Nuan Tu Chan Langchi Fulay In Nunak Liam Ni Kanong Sholau Dia Kaya Wadi Penkom Paka Pani Anthony A Anlaktaw Chi Philippine Ram a linhinak in achimi minung somsari leng anphan Philippine Ram a afangai mi linhinak in October ni hi tianga khan numnak liam mi minung somsari patni tiang anphan kong Philippine Ram no ngai tu ni October ni thum a anchim Philippine Ram cheburam kol a nangni tut paruk tluk afak mi linhinak ruang a numnak liam mi somsari patni tiang anphan I minung zathum shong ni hliam han tuar chupin a minung hongkul leng chu mi bom chan tu phun ha ni a him nak hun a an thir ha tia US Geological Survey USGS ni an than October ni hi a khan Philippine President Ferdinand Marcos Jr. chu bogo khopi a avatlong I umnak in arok mi pol zafalnak atwa chupin a hernak atong mi chungkhar na le
nun nak lian mi ma i an chung khar pol cha a tangka le si ai bop na ka pek ma tia thai si atlaw mi na kong he pe lai in zai man thei tar na om ti lo ruang a mitlaw ko hol nak le chal chorin ton chu an ngol chang tia no ngai tu ni an chim limhin ruang a hing che bu boko khopi a building somet pasari le minung umnak in zaruk shrong a jok tia thai si Losing kan Thawngchimnak chu Marvel in kan dong tari lai lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe kan to apyak chiao ding in kan in som ha